Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe cyangirira n'abanje no gutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazofana banje n'abanyamakuru bari hano Suraho Rayon Sport Nyanza isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari umuriro w'ikirenga mu kurengera izamu rya Rayon n'u Rwanda. Twongeye kubasura inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Kuri uyu munsi Rayon Yacu TV iragaruka ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya Rayon Sport hakomeje kugenda havugwamo byinshi. Rutahizamu Robbie Manzoki Cesar umunyakongo ariko wahisemo gufata ubwenegihugu bwa Centrafrica, akaba n'umukinnyi ukinira mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka ushize akaba akinaga mu ikipe ya Vipers n'ikipe ya Vipers, ariko abagande baramwinginze akinira ikipe y'igihugu y'Ubugande, abatera utwatsi. Abakongomani abatera utwatsi, ahitamo gukina Centrafrica, yamuhaye agatubuzi. Kuri ubu ngubu uyu mukinnyi Manzoki Cesar amaze igihe avugwa mu ikipe ya Rayon Sport kuva shampiyona mu gihugu cya Uganda yatwaye n'ikipe ya Vipers itozwa n'umutoza Robertinho yarangira. Uyu mukinnyi amaso yaserekeza mu ikipe ya Rayon Sport ngo nubwo ibimurangaza bitabura, ariko ibyo umukinnyi turasa kugenda tubigarukaho hano kuri Rayon Yacu TV, dore ko yagize byinshi atangaza ubwo ibinyamakuru byamubazaga ku kazoza ke, bamubaza niba ashobora kongera amasezerano mu ikipe ya Vipers izasohokera igihugu cya Uganda mu mikino ya CAF Champions League, cyangwa se niba azerekeza muri Rayon Sport yo mu Rwanda ikomeje kugenda imwifuza cyane, idasinzira ikomeza kugenda imwifuza. Ibyo byose tukomeza kugenda tubigarukaho n'andi makuru yose tubafitiye hano kuri Rayon Yacu TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukareba hejuru ahantu hari akazogera, ubundi ugakandaho, maze ko dushyize ikiganiro ukajya dukurikira mu ba mbere. Iyi ni Rayon Yacu TV. Reka tubwire wowe utarakora subscribe ko wacikanwe, ariko kandi ushaka gushyigikira ikipe ya Rayon Sport ushaka gukanda akanyenyeri 702 urwego yes, ugakurikiza amabwiriza, ubundi ugashyigikira ikipe ya Rayon Sport. Ushaka kubana natwe muri groupe zacu za WhatsApp watwandikira kuri 0788475691. Ushaka kandi gushyigikira ikipe ya Rayon Sport ushobora guca muri fan club, aha naho watwandikira ukatubwira ndashaka kujya muri fan club, ibyo tubigufashamo. Reka dushimire abantu bakomeza kugenda batwereka ko turi kumwe umunota ku munota. Ikishaka Vedast, Musungu Noah, Dani Mugenzi n'abandi mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe, turabashimiye. Mukomeze mubane natwe ntituzabatenguha. Amakuru ya Rayon Sport tuba tuyabafitiye buri gitondo. Hano tuguha amakuru aba yaramutse avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, na nimugoroba tukaguha yiriwe, ndetse no ku gicamunsi tuguha amakuru abagezweho mu ikipe ya Rayon Sport. Ibyo byose nta handi wabisanga rero atari kuri Rayon Yacu TV. Yabakeye ku mubiri no ku mutima, Kuseni Biri na Sarita bambutse Kivu, Makenzi na Fuadi bambuka Kanyaru, ngo bakine ubuhanga begukana ibikombe. Ekipe ya Rayon Sport bakunze gutazira Murera cyangwa se Gikundiro, na ekipe ifite inzara n'inyota yo gutwara igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha. Na ekipe ya Rayon Sport imaze imyaka igeze kuri 3 abakunzi bayo batazi uko ibyishimo by'igikombe cya shampiyona bisa, cyangwa se gusohokera u Rwanda yewe n'igikombe cy'amahoro. Kuri ubu abakunzi ba Rayon Sport nakabuza barababaye
manda ya Jean Fidel Uwayezu ni manda y'imyaka 3 irarangira n'uwo mwaka wa 2022 2023. ni ukuvuga ngo irangira n'iyi sezo. Mbere y'uko Jean Fidel Uwayezu ajya ku buyobozi hari habanje Munyakazi Sadat nawe waje gusoza nta gikombe ya equipe ya Rayon Sport. Yayoboye umwaka umwe ikipe ya Rayon Sport ubwo yaramaze guhabwa ikipe na Paul Muvunyi wari umaze kuyobora imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport, ariko Paul Muvunyi akaba yareheshe igikombe cya shampiyona ndetse anagize amatsinda ya CAF Confederation Cup. Nubwo bamwe badatinda kuvuga yuko ntacyo Paul Muvunyi yabasigiye, dore ko ngo abakinnyi benshi bari basoje amasezerano ku bwa Paul Muvunyi, kandi Paul Muvunyi ngo yaje asanga ikipe yubatse n'abakomeza kugenda bigarukaho. Ni Rayon Sport yafashe gahunda yo gukinisha abana bavuye mu isonga mu mwaka wa 2015. Ahangaha abana baje basinya imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Aba mbere bageze mu mwaka wa 2014 baza basangamo abakinnyi nka Jaber n'abandi bagiye batandukanye. Aha bagiye basinya imyaka 2 yaje kurangira mu mwaka wa 2016 bari batwaye igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Ahangaha kandi ntabwo byaje kurangirira aho ngaho, kubera yuko uwitwa Paul Muvunyi yaje kuza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko yaje mu ikipe ya Rayon Sport n'ubundi bamwe muri abakinnyi bamaze kongerwa amasezerano barimo ba Anje Mutsinzi, Manzi Thierry, Jaber Shime, Muhire Keve n'abandi bagiye batandukanye nka Baniyonzima wa RDSF. Ekipe ya Rayon Sport yari yubakiyeho kuri ubwo kongera nk'abakwizera Pierre wa Hussein Chabalala abo ni Paul Muvunyi wabazanye, ariko yaje asanga n'ubundi ari ikipe yubatse. Byari byoroshye kuba yakwisubiza igikombe cya shampiyona, dore ko ari ikipe n'ubundi yari maze gutwara igikombe cy'amahoro mwaka wa 2016 igaragaza ko ari ikipe ikomeye. 2017 yaje kongera isubiza igikombe cya shampiyona, yari ikipe ikomeye cyane nta gushidikanya. Ni ikipe ya Rayon Sport yaje gukomeza kuri ubu ngubu, ariko ikipe yaje kurangira mu mwaka wa 2019 kuko benshi muri abakinnyi baje kuyivamo. Bamaze kuyivamo, Rayon Sport tangira ubuzima bushya, niko kuzana abakinnyi babirukanwe muri APRFC. Kuva icyo gihe kugeza amagingo aya icyitwa igikombe cy'ikipe ya Rayon Sport yahise gisezeraho, ndetse no kubona umwanya mwiza bikomeza kugenda bibingora abahizi. N'ikipe ya Rayon Sport rero itarigeze ihagarara mu gukomeza kwiyubaka, ariko ngo isezo 2022 2023 nkuko Jean Fidel Uwayezu akomeza kugenda bitangaza ngo azaca wambaye ngo kandi ngazagenda bakimukeneye nkuko akomeza kugenda bitangaza. Niyo mpamvu rero ku isoko ry'igura n'igurisha yakaniye garashaka Mia Peter wa shampiyona ya Uganda. Yakaba ari umukinnyi wakina ikipe ya Vipers Manzoki Cesar Lobby. Ariko se ubundi bihagaze gute kubireba n'uyu rutayizamu? Rwanda n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano. Nubwo ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize yagaragara ko nta rutayizamu ifite, ni nayo mpamvu yafashe icyemezo cyo gukura ba rutayizamu bose isiga Musa Esenu n'umwana muto Rudasingwa Prince. N'ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yirukanka kuri ba rutayizamu umunsi ku munsi. Uko bukeye uko bwije mu ikipe ya Rayon Sport havugwa rutayizamu mushya ushobora gusinya, kandi ko kusama kabya nkuru aba yaganirijwe Hussein Chabalala. Uyu nguyu n'umwe muri rutayizamu bakomeje kugenda bavuga mu ikipe ya Rayon Sport, ariko ntabwo ari we priorite cyangwa ntabwo ari we nimero ya mbere, kuko ikipe ya Rayon Sport nk'uko twabibabwiye amaso yerekeje ku witwa Manzoki Cesar Lobby, umunya Central Africa, akaba umukongomani wakiniraga ikipe ya Vipers. Kuri ubu ngubu uyu mukinnyi nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho ni umwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yifuza igihe kirekire. Ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda baganira n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi uhembwa $5 mu ikipe ya Vipers, ariko kandi ni umukinnyi ikipe ya Simba Sports Club yifuje ko izaha $150 ni ukuvuga asaga $150 z'amanyarwanda kugira ngo abe yayisinyira, ubundi akajya ahembwa $8,000. Gusa ikipe ya Simba ibi ngibi nanone yaje kugira gutya bivamo, kuko yabonye ndo rutayizamu ushobora kuba uri ku rwego rwo hejuru kurenza Manzoki Cesar Lobby. Ahangaha kandi uyu Manzoki akimara kumenya ko ikipe ya Simba Sport Club itakimwifuje, ngo ndetse n'amakipe amwe mu Barabu yarakomeje kugendamo agatubutse bitagikunze, yaje kongera kwicara n'ikipe ya Rayon Sport yamwifuje bwa mbere, yamuteye imboni bwa mbere. Uyu Robertinho yamubwiye ko ariyo kipe ashobora kujyamo,
niba ashaka wo kubaka izina rye rigakomera, ngo dore ko abizi neza ko ari ikipe nziza. Ahangaha nta gushidikanya umukinnyi yaje kwegera ikipe ya Rayon Sport, barongera baraganira ngo ndetse kugeza kuri ubu ngubu ibiganiro bigeze kure. Ariko kandi ku bushobozi bwa Rayon Sport bamwemereye kujya bamuhemba icyabiri cy'idolari. Uyu mukinnyi ashaka kujya ahembwa miliyoni 2 z'idolari nk'uko akomeza kugenda bitangaza. Ati mu ikipe ya Vipers nahembwaga 2,000 by'idolari, no mu ikipe ya Rayon Sport rero ndashaka 2 by'idolari kandi nkasinya umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi ukomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport icyo bapfa ni umushahara. Icyitwa recruitment cyo ngo yamaze kumenya ko Rayon Sport ari ikiraro cyiza cyangwa se ari ikipe yacamo akomeza yambuka yegera aho yifuza nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ariko kandi uyu Manzoki Cesar Lobby yabaga ikipe ya Rayon Sport ati mwe mwitonze mbanze ntunganya ibyo ngomba gutunganya, nimara kubitunganya nzagaruka. Ahangaha benshi bakababona yuko ashobora kuba ari gukwepa ikipe ya Rayon Sport, ngo cyane ko bamaze kumenya ko hari amakipe amwe n'amwe yo hanze y'u Rwanda yakomeje kugenda mwifuza cyane cyane mu majyaruguru ya Afurika. Ahangaha Manzoki Cesar Lobby benshi bakomeza kugenda bavuga yuko uyu mukinnyi yakomeje kugenda yifuzwa na Rayon Sport kandi na retired akomeza kugenda avuga ko nta wundi mwataka ashaka atarabona uyu Manzoki Cesar Lobby. Ati ibyo nsaba byose nzabimuha, ariko nkeneye rutahizamu uri ku rwego rwo hejuru, nkeneye rutahizamu ugarura ishema abakunzi ba Rayon Sport, nkeneye rutahizamu utsinda nka Manzoki Cesar Lobby. Uyu Manzoki bakimara kubona yuko byanze, benshi mu bakunzi ba Rayon Sport babahereye mu gihugu cya Uganda ndetse n'abandi bakurikirana shampiyona ya Uganda hafi, bahise babwira ikipe ya Rayon Sport ko niba babona kuko byanze mu gihugu cya Uganda hari abandi ba rutahizamu 2 beza ngo bashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport, ngo kandi bakabikora. Bobos bya Ruhanga ndetse n'uwitwa Shaban Muhammad, uyu nguyu bakunze kwita Jagas. Abakunzi ba Rayon Sport bari mu gihugu cya Uganda ndetse n'abandi bakomeje kugenda babwira ikipe ya Rayon Sport ko bishoboka, harimo n'umugabo Robertinho. Ati uyu nguyu Muhammad Shaban ukina ikipe ya Ondo Baraka ndetse na Bobos bya Ruhanga ukina ikipe ya Vipers ni ba rutahizamu beza. Mu gihe Manzoki Cesar Lobby yabura, mushobora guhita mwifatira ba rutahizamu nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Dore ikipe ya Rayon Sport imaze igihe kuvugana na rutahizamu bagiye batandukanye nk'aba Emmanuel Arnold Okwi, ariko abakunzi ba Rayon Sport ngo nubwo babona ko ari rutahizamu mwiza, ariko ngo se rutahizamu wazana ibisubizo mu ikipe ya Rayon Sport n'abandi bagiye batandukanye. Turi buze kugenda tugaruka mu biganiro byacu biri imbere, ngo kuko ibiganiro byaba bigeze aheza cyangwa se hashimishije mu ikipe ya Rayon Sport. Nubwo witwa Emmanuel Arnold Okwi, ibiganiro bikomeje kugenda bigorana mu ikipe ya Rayon Sport nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'abari muri komisiyo ya recruitment bakomeje kugenda baganira n'uyu mugabo. Ni ikipe ya Rayon Sport kandi witwa Kizimana Muhajiri nawe ibiganiro ngo byari bigeze kure, ariko ngo ari kwifuza ya mirenge nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho miliyoni 18 ku mwaka umwe. Ibyo ngibyo Rayon Sport yirebye urwego rw'uyu mukinnyi cyangwa se ageze kuri ubu ngubu, ngo nubwo bamwe muri bakumwifuza umunsi ku munsi, ariko ngo babona urwego rw'uyu mukinnyi ngo rwaba ruri hasi cyane ku buryo miliyoni 18 Rayon Sport iramutse zimuhaye byaba ari nko kumwiba. Si gusa ariko benshi bakomeje kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport bari kwifuza ibya mirenge. Umukinnyi amaze gukina ikipe nationale imikino itageze kuri 3, uwo nguwo ni Sehomogo Ali gakomeje kwifuza miliyoni 22 agasinya imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yo ibona ko miliyoni 22 kuri Sehomogo Ali ngo yaba ari menshi cyane. Bati byaruka tukazana Ashraf Mandela nawe akomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umugande. Bivuga ko ikipe ya Rayon Sport yamutanze agera kuri miliyoni 14, ngo kandi ikipe ya Vipers ngo bari bamaze kubyemeranya n'uyu mukinnyi ukina kuri 2, ngo bari bamaze kwemeranya n'ikipe ya Rayon Sport, ngo kandi ni umukinnyi ufite umubiri, ni umukinnyi w'umuhanga nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Reka tubashimire, amakuru yose nari tubagejejeho kuri Rayon Yacu TV araza mu biganiro byacu biri imbere. Iyi ni Rayon Yacu TV, ngende musomera Modric. Amakuru ya Rayon Sport nakagaruka tuyabaho umunota ku munota, updates za buri mwanya n'ahandi wabisanga uretse kuri Rayon Yacu TV. Ciao ciao. Nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere.